Hallelujah. Psalm 103 says, bless the Lord, my soul. So you get those things when you walk up, then they all over.
programs ziva dziparapo dzikosumbedzisa uri rimwe rotuma muchimu wapanga awari yakufunda kuti samuka zvote zvodzudzana aona chiti chine changariparedza uri ichirekere yakufunda kuti risitome zvino ndinotori kavo nendiona yomwari wawabota pedzi handa tichingaomera uri vanhu vanenge vakaprogram iyi vasendere sini richivavidza zvasari richisvika vamwe vatomwari vovapa chipaturo changaonobva arali vone vachimudiva uri ukaprogram atovapa tsini kavamuvidzi asendere parusini muzumba ratuse ndikotodore rwimbo ruchivafanira zvituku hapo iyi ndimbodiumera vafunzi wo nengwenani vari gore muchimangatape kana karirori arati mwana rwimbo rotanganira nawo kavatu vote rote richikojenera karo riimbe vafunzi vo nengwenani vari gore ngatape muzumba ratusi kari vane rwimbo arali usina rotanganira nawo kari vane rwimbo vakazviisa ngati nalamurwa nalamyamkefa kotsi yashu varangita dulu revaresha machironi anu rokodotoma musumo ulemerera kukuma kamashaka zikonani na vadzulapo rero zvidiva uri voribudza kuti matikushana chifhinga chacho namusi ndibadera ralita latona valavone uri parekedze mudinda wavo zviyavava kwatodorocherana mudinda wavo pedzi rinariyalira rirana furupero riyapanda vathu vane vakaka program ino vote voranira kuita zvitemwa jena mbilundi dzavo vatisa maipfi okutadza naurindidza narukapisa samuka takana dzikonani muchimbidza muchimoko uyu kupanda havo zvino munengo dzote kuti akunochimbidza chikepe hechi ezotira zvitenda nazvikwaga vazanara kotsi anamona meketwa kariri anamenrote no kulikuwa kugwira mushumo ngavo dari ti vevazvita ngandira yakuti hukuma yevazvipeta ngayo ei program aingorayologya chirunga chipiro awara mbiri at most ori navarera tivavidza vachida apa atingadvata kuchera ndichikovakaidza ukumuura ndidodivaicha zvanga pedzivone kavadhivori program igotiyopera ngawara mbiri kandori yamindrote zvino ndikotodovidza apa vadokanganidza vathu makadzi vohumurani munsu vade varitanganidzire vathu vaaudio chipinda choncho chichiboda kavadhise rwimbo
ulichotanganiza mtu ngeno kasi makazi zinanga muchizi Yesu Kristo murena washu amen. Namusi ndiduva la upedzisa ri kachipida hechi cha upedzisira mushumo wako Grace Tshimangadzo Ramulumo Mafenya ndiduva lashu la utopedzisira zvino kamsi nditomenga uri ravia rava mutani wa Mafenya riva rosvika kavakororo na uri ndo ndichiravesa pai ndabona vahone vokosi munenekeva vahone vomakadzi zvino ndava ndikombera nditusiwe riye riruve roriwo ndi kabhuku ya vahevero chapter 13 verse ndiyavomiri fila muzimu ramba uri nisongohangwa kutanganidza vaini ngauri vahone vavauya vararo vatanganidza varumwa vatanganidza navarumwa vasazvidhiri zvino rine narine samuda wa Mafenya rikachena chichipidza chaupedzisera chauita mushumo wako Grace kuri arikohangwa kuvatanganidza ngauri musi vone vosvika hapa riwana uri uviya vatakuwa vori humura nengerekano dzavudi ndizvone zvezvavatakusa hezvi zvipinga asi zvipinga zvavudi ndizvipinga zvinokokonza waviya vavona muti wototakuwa utakuchera vatorari sazvine vava zvone hapa rikoparisiwoiwa ngamanda musi vosiya zvote ngauri kazvenezvi zvipinga zvichikoremera zvikorari nokonda zvipinga zvikokonda vatu chipinga chine vachiwana vavochichimisira vone vanhu nne ndikodhova ndapesesa namusi apa na murero kana riamberela vavhenda rinori adzimana ula malombe mukosi aparara rikoliwa ngamanda kuri parara kamsi nditomengoliwa vakunzi na vatu vote vakereke vangei vanokobva ngei Reformed Church Mangwarela na hote une vanazviita sana zvavo rikofarorigwa ngamanda vosvika hapa ri apa rimita miviri ndimuta wa Mafenya papuli na muta wa Ramulumo babvange hamanavera une havahone hevo Grace vabekwa hone riko vatanganidza hapa vomakuru vatusa vakwasha vavo riko rikavabve votanganidziwa riko liwa ngamanda vosvika rovavona vatovamba roihorehone vokoma vosvika hapa riko pariko liwa ngamanda kamsi ndipire nditanganidze navatu vote vaMafenya papuli vanobva Marabhuwe navanobva matungo ose rikoliwa ngamanda ririwe navana vapano hayani namumwe wapano hayani richiri vatu vote kavatovotanganidzwa kachipinga hechi kamsi mbira dzeuri musi vodzura nepai vachidokera korumwa takuwa ngahapa murawa ruvondo ngahapa una ndudzo takuchera kadzo vadzotakuwa vatusayanepo ri koparoriwa ngamanda vosvika hapa ori vatu vote uri dzikonani dzavo Grace uri dzikonani dzacho rote riri hapa ngauri mutu aviya ava mutu unavo munambatirawo vanhu vane vamwe vaone rinavo hanepa kavake votanganidziwa kutanganidzwa namuchiridza mushumo richitenda uri mushumo uyu ndochimbira zvavudi rorivowa.
Di kuliwa mamanda makazi wo umrani munsu wo rifala chipida echo uraudega uraro ndendikori kabone kamutwe vadzorana yako sinaone kabako mumeisa ngaone vane zvino vachikutusa voumurani kakava mumeise ndikwava vachipinga chori vatu varumeisane ndiko ivo vamurumeisana habe zvinhu zvingi zviyatomana dzimfoni nazvo zvozvoruga zvino ndiko dzaka chipidza chitevera vapa chamuimiri wavana rina avandi muope Mafenya na mujezi ntomorozi Ramulumo ndaigdori musiva zviridzo vachikori parimo havo vatuviri yavo sazvivavzaisa zvone vai vachikodangira panda woimera vana Your memory is with me in every single thought. The pain I felt at losing you will never go away, but knowing that azviridzo mtusenyana knowing that you are in my heart helps me through each day. When you were here, I felt that nothing could go wrong, but you are still my inspiration and your memory keeps me strong. And though my heart is heavy, it's also full of love, and that's enough to comfort me while you are in heaven. I miss you more than anybody else could think. I love you, Mom. I greet you all in the name of Jesus. Makazi, it is hard to believe that angels have carried you home at a time you least expected. We hardly take in the fact that your sudden demise has unexpectedly terminated the moments we enjoyed with you. Makazi, you are a beautiful flower plucked from the flower bed to be a sweet-smelling savor in the presence of your maker. But it is hard to come to terms with the fact that we'll never hear from you again. Sweet memories fill us every time we remember the advice you found pleasure in sharing with us. Your benevolent smile lifted our hearts every time you were near us. The glow in your eyes always sent encouragement to far and wide. Your elegant dressing inspired us all to be as elegant as you were. The love you had for the Almighty drove us to have the same kind of love you had. Even when it was time for you to leave us, you still stood strong in your faith. You were a role model, and now we can proudly say that you left footprints in the sands of time. Admittedly, we lost a precious jewel, but we gained another angel
alongside our grandmother and uncles. You fought a good fight, left a legacy that will be read through generations, current and to come. You left a mark in our hearts that nothing will erase. To our red gem, we will continue building the faith you left us with, and cherish all the moments you shared with you. It is no question that we'll forever love you. Ramulumo, Mutumuata Olivat, Goa, Ramulumo. Ndiko utamauliwa wananga bali bakulinyezela ndira zotori oyo mushumo bakone kugagadela oyo mushumo kawabana aumwe waliwana ruti zino ndigazo ndo ribarumirisane kutoma pauri vadi bezuri batsindanyi futi kati tikezane ko mushumo rituse abana kaezi nyimere so kari deka chipida chimwe chine chakadida chipida cha number 4 chine chari ropegwa navo chipida chinenda kumbera uri bazviridzo vachikwaya panda Ramulumo AJ mukarato vakusvika ngero panda vamba maifyane hotel The material in the water. The Mesa water was now my just across one other. Amen. Shall talk about the family. There's divided washing. And now I want to oversee our the one of washing. Because where Omagona Passive or not, we for whenever I was coming on the Zika Venezo. Remove. Digital one son, on the ideal one, Chizam Show. Over on Pachi to the change you want to chipida cha robegwa nae naho hawa bo Grace Tshimangadzo Ramulumo Mafenya because ndidanga murawo wavo napanda havo kuna mukomana wesiyawo enetangela ngirunanga akonoda tunga murawa nganaye ropevari vatame zvino sahezvi ava mukeguru vonorisiyawoyi vonotovhura rimwe gebe liuruhuru lera ati dhiri zvoditovaravavarahani pedzisa mukara ndorariwo idodziringeza umwe ndikutadze kumane palaunena kunaone urikonori edzisa uri rikivhare hava mukeguru ndiva mukeguru vaneuri mukeguru
wa ṱhalukanyo bo ngalusa havho zwe nda zwi vhona musi vha tshi ṱalutshedza vha tshi ngalusa vha tshi misana tshambelo na ngeno yavho zwo ita uri ndi vhe nga nḓila ine nda vha zwone zwa zwino ngori kha riṋe vha vho sala vha mme vha khaladzi vha mubebi vha na phana kha vhana vhavho vha mme musi ri tshi aluwa vho ri alusa nga nḓila ine ya vhori ndi nḓila yavhuḓi sa mubebi muṅwe na muṅwe a tshi alusa vhathu vawe na vhana vawe ndi nga ri zwinzhi zwe zwa itea hanefha vho ri sumbedza nḓila yavhuḓi ya vhutshilo uri arali ro rali ri tshi farana ro rali ri vhana vha mme muthihi ri fanela ri tshi ṱanganyise mino yashu uri kone u farisana tshimbile nḓila nthihi ri songo fhambana sa mai vha tshi phupha tshi ya ngeno vhaṅwe a ya ngeno ndi tshi humbula zwavhuḓivhuḓi tshifhinga tsha musi ri tshi khou ḓi dzhena tshikolo ri tshi khou hanengei a tshi khou dzi ri na vhudze gaita kha mafhungo ane a uri tshikolo ndi tshithu tshavhuḓi nga maanḓa ro ḓi edzisa ro to ḓibalelwa fhana fhaḽa mara vhe vha ya phanḓa vho ḓi ya phanḓa vha kona u swikelela hanefha vho swika hone tshifhinga tshinzhi ndi humbula ri tshi dzi ḓa hanefha ha Mafenya hanefha na kuzina vharathu hanefho nga zwifhinga zwa dzi khirisimasi ri tshi dzi ḓa u ita zwezwo ṱangana ra vha tshithu tshithihi hanefha ro ṱanganela uri ri kone u farana ri sa ḓo fhambana ra nga sa kholomo dzo xelaho kha mafhungo manzhi ndi nga ri hafha ro guda zwithu zwinzhi khaho ngori na hanefha vha tshi dzi bva dzi hanengei ha Ramulumo ra swika ra dzi dzula nga zwifhinga zwa dzi Good Friday hanengei ra dzi ita zwithu zwinzhi ri navho ro dzi takala zwino uri sia havho na tshadzo ḓo zwi itisa hanga zwi ri mini fhedzi ndi ḓo lingedza nga nungo dzoṱhe uri ri dzi vhuisa hezwila zwe ra ri khou zwi tshimbidza zwone uri ri tshimbile nḓilani heneiḽa ngauri hu pfhi ṅwana wa mbevha hangwi mukwita tshifhinga tshiraho so ri ḓo dzi fara nga vhaḓuhulu ra tshimbidza nḓila yeneiḽa ye ra ri khou tshimbila yone uri songo vhuya ra neta ri khwaṱhe ndi humbula uri vho mudzimu vha a kona vha nga ri konise hezwi khamusi matshelo ngauri mudzimu ndi ene ane a ḓivha mafhungo raliyo zwi nga ḓovha ro no dzi fhirisa hezwi zwine zwa vha zwone zwa zwino ra vha ro no dzivha nṱha u fhirisa zwenezwi ngori mudzimu ene u a ḓivha uri u zwi itela mini uri zwi vhe nga nḓila hei ndi ḓo ḽi vhea hanefho mudzimu a vhe navho ha vha eḓele zwavhuḓi mukwevho mukwevho mulu wa thambo vha eḓele nga mbilu tshena vha ri rumbelisela hanengei ṱavhaṱavha na vhakegulu nḓila dza riṋe dzi vulewe na riṋe vhavho na vhana vhavho vha takale barua nga muya zwavhuḓi ndauna ndi khou livhuwa muka Vho Ramulumo sa zwe vha ṱalusisa zwone tshitemwa tshavho tsha uri ro bebwa navho hafhanoni mmane washu vha vha muthu ane a dzhena kereke zwine riṋe sa muṱa zwa ri takadza ndi na fulufhelo hafha uri kereke na muimeleli ane a ḓo ḓa ri vhudza avho Grace
na kereke wajinayo. Karibu ni wimbo wa kereke wachikuda kuipara chila chao. Koliwa chipinga hichi ndo vera kulenga uri tumambara masi mchiza mshumu uri ndisadova chata sashati wiyo kawa funzi bomme bachambaro baniba wakati ya kwenye pano wa muta wa Mafenya Ramulumo noshika hone barama waita swane ni muvenda nisatwamba ndeta zinonga kweta soone ufi na bakereke batonipa mbele ya watu na hapa usatwamba ni msana walushiwa waluiwa wakumeliwa kama nitata kukumela ndani kaka tili mshiriza mshumu zwi aliwa uamba rufunira haba kereke ina kwenye yamba United Form Church inga hapo mrao bona madam kara mashamba ni chisuka hangi ba chisuka chituro ba hila chibule chila chamiyamba oro dogori ni kereke ya Mafenyani dori mundawa Mafenya ngandire yo ndikira kereke ngayo rine snoro tuliwa rotuliwa zvakukumakuma dori ari divisori vitamini nga uri rovaro mana hopu vakasara kufara chividzo zvazvinorovodobva dava mukazvimwe zvividzo ravajiya chorwa chote radhara vajisa kereke yangemo nga urasararo mukeguru vazora vavote kereke yepano enguve vana vashidu namwaha rekuranga kona taru vatu varari kufara kereke zvino azvireruwi nichizviyamba ngauri china mushumanira kadiyo ushuma mara kavari sakereke ndivabudze uri hapa mudhini huna vana ndikotakara uri kavatu vamusanda avangi vatu zvavo ngauri namazuva namaiti vahananga una ndovolo dzimfuni ine musi zvikotakadza ngamanda chikuambara maringa azvienze kuti ya mahosini rine richikuonza zviliwa hange rotangana navana kare avoidwamba zvinezvido zvikuona zvifanana hezvi ndozvatintorera dhuva dhuva ritoniipona misi yote ukatulia vanhu pano konekouya namusi namurokakarevejakungoda mara vakotozotakadza vanhu kasina kuzovabharera kavabve kazvo kereke aitendarei nazvo zviite zvakapochera kereke ngamanda vatu kunokuwa wasakapedza buviri ngauri retea ula rekuliwa isanda pa hela pedza buviri ropera mumafungo karinde tabero richopromisa vana nisongobana taidzo muti rindomurera vakobharorera wavo vachagodherera wavana hoyo mwana kwambudza hoyi votumambanenga nganga rufu nahonokoto vafuna una rufu norine rimaka ipinda mudzimu risongopromisa vana zvinofanira ribharera chavuviri chikodhaka vana nendiyamba naveni ndovokorwa ngamanda nojoina kwairi yavatu vachena vabhebhi hapa petuhu avava eveke chiperei ndoni mushumani omenanenge mushumani nawo sarapana yani nainani note asikulira lilani ndoni zikuuva zvitokole pedu vahangwa onodhodha ari kapumule zoiteya ninge ani mupfi ngauri hatukutochera vabhebhi vote otoranga bebhi vote udhonanga maipfi ngamwenera ndikonjenaka teritori yavatu ponoamba zvimwe na zvimwe
zwine vhaṅwe na ḓo vhona sedza uri ho eḓeliwa kana ho to dzuliwa na tsheka na miṅwaha ngauri a vha thu lovhelwa ono ṱutshela nga vhavhili u a ḓivha mafhungo ane a amba uri ndi afhio. Ndo vhudza madokotela kwelevhege nda ri vhona nṋe ndi vha ndi sa kholwi uri nga mianga ndi ḓo lela mianga u fhira khotsi yanga mara zwi sedzisa uri ndi mini vha rekhodi amba uri ho vha na bondo ye wa sa ipfe u sa lubebiwa havha vhathu bebiwa nṋe ndi a zwi ḓivha ndi a vhafuna vhoṱhe mara hei bondo yanga kha mukegulu ndi ngauri no vhoni konḓela tshifhinga tshilapfu nga maanḓa vha na vho inwi. Zwino hezwo zwi ḓo konḓa nga maanḓa uri ni vha hangwe na tou pfhi ni vha hangwe kana hu hangwa tshe wa fara tsha mubebi a nga tshi hangwa tsha u fhedzisela. Ava ni vha vhudze iṅwe theory na musi ri takala dokotela hafha vhathu ndi vhanzhi. Ava ni vha vhudze iṅwe theory ine khou itea zwino nga vhulwadze hune ra vha khaho. Vhathu vha sa tendedzi mpfu na kereke vho wana tsho dzuma manga corona nduri civic vulela vhathu dani thabeloni baside kereke vulela vhathu vhare asi kereke zoṱhe ro wana vhathu vhukuma vho no khou funa mudzimu zwa vhukuma kereke zoṱhe dzi khou fana dzina thaidzo nthihi vhathu tsha kereke ni vhana ri ḓo ḓa ri napa ri tshi ḓa kerekeni ra sa ṱangana muḓini kha ri ṱangana hangei ra ḓavho muḓini nasi ri ḓo vha ri khou tevhedza zwiṅwe zwe zwa ambiwa nga vhafunzi mara kha riṋe zwine ra itisa zwone ni songo vhuya na vhona unga zwina zwine zwa ḓo ambiwa hafha zwi ḓo itiwaho mara ndi ni fhedzisele nga ḽa uri ri livhuwa vhathu vhoṱhe vho pfaho lufu holu lwa Mafenya Ramulumo vha ri tshithu ngalo mudzimu kha vha tshidufhadze u bva zwino swika nga sa fheliho. Ra livhuwa vhathu vha vhuvhili vho pfaho lufu holu vha vho zwi funa u amba no ṅwala mesedzhi vha si kone na vhenevho mudzimu kha vha tshidufhadze ave navho. Ra livhuwa na vhathu vhoṱhe vho pfaho tshithu nga lufu holu vha sa ri tshithu na vhenevho mudzimu kha vha tshidufhadze zwi ḓo u wana a lu thomi fhano a lu gumi fhano dzana mudzimu kha ḽi rendiwa. Ndi khou livhuwa vho tshipiwa ḓali vha khou amba ngoho zwavhuḓi badi vha songo i dzumbamisa ndi zwone zwa khwine hezwo. Kha ndi fhirele kha tshipiḓa tshi no tevhela hune vho Grace muthu muṅwe na muṅwe na vhone vha vha na khonani. Ri humbele vho Lucy Makhado ri to tenda uri vho to nangiwa uri vha ḓe vha ambe fhedzi khonani dza vho Grace ndi nnzhi ndi ngazwo pfhi muimeli. So kha ri wane luimbo hapo ri tshi khou humbela vho Lucy Makhado vha tshi khou ḓa nga phanḓa. Melisa vhathu vhoṱhe ndi lumelisa vhathu vhoṱhe vho kuvhanganaho fhano ndi sathu isa phanḓa na nṋe ndi ḓo ri kha ri thome ri luwe. Ri livhuwa vhathu vha ḓo ḓi nkonḓelela nyana hoyu edelaho hafha ndo ṱangana naye nga 1990 nga August ri tshi khou thoma u shuma roṱhe TV Life. Ndi tshi swika TV Life o vha ene muthu we a nṱanganedza ri tshi dzula fhasi ri tshi amba nda wana uri hawe o bebiwa a musidzana a yeṱhe na vhatukana vhana na nṋe hashu ro bebiwa ri vhana vhaṱanu musidzana hu nṋe ndi ndoṱhe. Ha thoma vhushaka hanefho nṋe naye nṋe nda ndi tshi mu vhidza uri Sestera ene vha tshi mbidza uri ṅwana mmawe. Sorry ndi mukomana wanga ane
ri amba zwithu zwoṱhe nṋe nae zwine zwa vha ha Ramulumo na zwi re ya Mafenya na zwi re ya Makhado ro vha ri tshi zwi amba ri vhavhili. Muthu we a vha a na lufuno, a sa fheli muthu mbilu, a si na tshifhinga tsho dzula fhasi a sola muṅwe muthu. Nṋe ndo vha ndi tshi ri ndi na mukomana wanga ra vha ri khou ṱuṱuwedzana u nakisa miṱa yashu, ri vhona uri vhana vha dzhene tshikolo kana vha tou ambisa hani naye vha vha nga si muṅwane na ḓuvha na ḽithihi o tshintsha. O vha a tshi ri a tshi ḓa mushumoni kha musi na zwiṅwe zwithu zwiṱukuṱuku zwo thithiseaho a tshi ṱavhanya vhono nga nṋe, ende a nga si ṱavhanya o mbudza uri mulandu u ḓo mbudza kha musi ho no fhela 3 days. Mara ndi tshi khou ḓi muvhudza uri sesiṱere a ni khou ntakadza, a ri ha ṅwana mawe ndi right. Zwino a thi ḓivhi na vhashumisani vhaṅwe vha vhori vha ḓo ḓa thi zwo ri vha hone na, mara nga vhanga ḽa COVID vhaṅwe vho balelwa nga zwezwo. Ro shuma naye hu si no ri tshi vhidzana vhana vha mawe, ende a tshi ri ṱuṱuwedza. Nda dovha nda wana uri mukomana wanga u funesa kereke na ndi funesa kereke, ra wana uri ngoho ro vhofhana ri tshithu tshithihi. Nṋe naho ndo thoma u ṱuwa mushumoni nda awela hayani, nṋe na mara ḓo siana nga ṅwaha muthihi nda thongo tou bvavho nga pension, ndo tou bva nga nyimele ya hayani ye nda vhona uri a i khou ita, ndi khou tea u dzula hayani. A ḓi sala a khou phusha a tshi ḓi ri tshi ḓi amba roṱhe, ro vha ri tshi tou ambesa nga maanḓa nga luṱingo, maṅwe ḓuvha ri tshi ḓa ri tshi ṱangana. Hu na zwino vhavha muṅwe u funa u bvelela muṱani wa muṅwe, arali ho zwine ra khou tea amba nga founu khou tea amba nga founu. Ndo ri ndi tshi wana founu nga 10:20 ndo vha ndo sokou dzula sitting room ndi ndoṱhe, nda ṱavha muṅwe mukosi we nda wana vhana vhoṱhe vho vuwa dzikamarani vha ndo ḓaḓa ndi sa ḓivhi uri hu khou itea mini, ngori ndo vha ndi tshe ndo lavhelela zwihulu khae ngauri o ngudisa zwinzhi kha vhutshilo zwe a ita uri na nṋe naho ndi tshi khou tshila na vhananga ndi ḓivha uri ndi na muthu o no gaida. Nda mu founela sesiṱere hu na hezwi na hezwi, ndo vha khou mbudza uri ṅwana mawe a ri gwadame ri rabele, mudzimu vha hone vha ḓo ri tika. Zwino nṋe ndo vha ndi tshi ri kha dzikhaladzi dzanga dza Ramulumo ni songo ndata nga ri mukomana wanga a ndzia, na vho vhana vha mukomana wanga ndi khou tou ni humbela. Nda ndi khou humbela uri ni tshile vhutshilo he sesi vha 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 tshi tshila hone. Sesi vha vha na lufuno vhananga, vha vha sa nyali muthu, vha tshi ṱanganedza muṅwe na muṅwe. Zwino na vhaṅwe ndi khou ni humbela mulalo lufuno, ndi khou tou ni humbela please, ndi khou humbela uri holuya lufuno lwe miya vheiwe vha vha tshi lu shumisa vha tshi funa vhathu vha sa pretendi, na vheiwe arali ni sa koni lingedzani, ende tshihuluhulu ni fune mudzimu, iyani kerekeni. A hu na ḽiṅwe dzhavhelo ḽine ra nga shavhela khaḽo vhananga, a ri shavhele kerekeni. Mudzimu vha ḓo ri linda u swika nga hu sa fheli. Hangei sesi vha ya hone na ri ḓo vha tevhela maḓuvha ashu a tshi swika. Ndi humbela uri ni farane. Richard gai, Richard nṋe ndi tshi thoma u mu ḓivha na ndi tshi zwi dzhia nga ri ndi ene first born ya mukomana wanga, Mathiko ndi last born nga nḓila ye a vha a tshi fara khaladzi yawe nga wa tshi vhona ungari ndi ṅwana wawe sathu zwiḓivha. Mathina o tou mu alusa. Ndi ri tshiṅwe na tshiṅwe ri tshi ri tshi amba u ya khou dzhenisa Richard, tshiṅwe na tshiṅwe ndi si khou musesa ḽiṅwe ḓuvha a ri marathu wanga nṋe ndi sokou mangala ndo mu amba. Zwino ndi khou sokou pfhesesa Richard heiḽa bondo ye na ni nayo kha khaladzi yaṋu ndi khou humbela na kha vhaḓuhulu vhaṋe ni ite ngoralo. Ndo livhuwa. Ndi khou livhuwa nga maanḓa mukegulu muimeli wa dzikhonani, mukegulu Bolusi Makhado. Hafha muṱani kha miṱa he miraru ya Mafenya i re ngeno Thohoyandou, Golgotha na P West. Muṱa wavho Mbulungeni, muṱa wavho Shanja, muṱa wavho Zwitani, ri na mme muhulu, kha ri ḓo ri ameni roṱhe. Ri na mme muhulu vhane vha vha mufhaṱisi, muṱuṱuwedzi, vhane ṋamusi ri khou ṱoḓa uri na kha nyimele yeneyi
ritende vade vave nane vari kudzaone ane nditotenda uri atodiva okwatisa sazvine rine ravadivisa zvone nawo nerotemba vone kavandi voti vanogoda zvino upfi rimere kahesaidi kuitira uri hebackground ya black ndinokwana nazvavudi namichini reapa hele yawaiti rengangeini aikuita uri zvivonane zvavudi so kariwane ruimbo apo ngati audio ndichikuumbira vodhokotera LL Mafenya vachikodangero panda muzimba rituzi dzina la Kristo achirawo haleluya rina ri azwidiva uri nawo zwo rali murena vakadichira murena vachahone luimbo lune ralwamba ndiri murena ukadichira lufu waluchaopisa murena yeso ovua taro achichena mana haleluya amen haleluya ndidoranga ngauresha vatu vothe dzina la Kristo achirawo haleluya nandoda uimela muta hoyu wa Mafenya kha hoyu muta wa Mafenya vo Grace Dance muvhidza uri Grace ndichita nchere Grace vasongo via here vovingiwa 43 years ago nga 1978 nana pandelani ove nemwana wahona navo muchekwa ndiri neruto waurayo vavinga hama navela roita nototuwa ralala ngeyo vewe vana ravudziwa uri vakwasha valala pasi radziriwa pasi nandadzitokhathilwa ngavusofi vusiku vadzavanamedza mbete uone zvichikokonda ndikobhidigama ndadhova vambodziri hai vuwani namerekawo mbete ene nidzive mbete yakaleva ichidzula kamakotikoti haya apende mahulu ndakwanyamira nganhingei marengo rindo ndirandaula ndifanira kugadha uri ndisongovumbuluwa ngori ndizovulumbuluwera pasi ndihezvi richikotevera Grace ambodzidza havafana mutani wa Mafenya zvino arali mutu onodzura 43 years hauna vane vangaclaima uri ari mudivi ndi mutu wafano ukwirisa humwe na humwe ovingiwa hahawe ena 21 years ambodzidza akunyerera fana mutani ndi mutani wavo mufe mbiri ndimutawera vari chovidzo uri ndiwavo muofe navo muchekwa hava vatu wave na vana vatano vautoma ivoshanja vatevera vozviitani vatevera mbulungeni vatevera humbulani napandelani hapo mudhi wonoyo wova wotoimanga utoraro umudhi une watutuwedza vone vane vomuofe vourangawo panga vachitutuwedza uri kaujeni wekereke vone vo vachijena neidhachi narina rava uriri vatu vakereke zvambodhi chimbira zvote zvino musiri vatu vakereke naveiwe noisiwa kerekeni naita pfanelo dzote dzakereke onoambara chiambaro ambara zvino izvi zvicho zviva zvikonirugisira nazvenezvi kaJob 19:25 ndandotama nichidziva uri Yobho achiamba murawo musorovera ngavana vote atikoli una mutu oloveriwa unga ndira yeYobho aloverwa ngayo oloverwa ngavana vote atuchelwa nga ndaka yote mutu wavo pfuma asala asichana chitu mara musi zvote zobverera uri nendiyazvidziva uri mulamuliri wanga wachira zvino hoyo mulamuliri anochira
yobo uri ndiene ane adosala oima kha mafu ndi ene zwino vho zwitani vho lovha Grace o lovha mara yobva avalovi mudzimu vha hone ene vha hone for vhaini mara hava vhathu vanzhi vha dzipolitiki ḓali imi na vhathu vhana ni tshi canvasa ni tshi ri rina ri democratic nga maanḓa ani wina vha democratic are na democracy ya 100% ndi mudzimu u tou nangisa veiwe vhuna ha veinwi hafhanoni arali na sa tenda u mu nambatela mudzimu hani kombetshedzi mudzimu hezwi vhathu vho dzula hafha ro dzula nga ngomu dendeni huna vhaṅwe vha sa ri tshithu nga mudzimu mara ḽi a ḓa ḓuvha ḽa malakiya mara zwa zwino hanga ni kombetshedzi vhananga ndi khou ri kha vheiwe ngauri ri a zwi ḓivha ri ḓivha mini ri ḓivha uri mulamuleli washu u ya ita mini wa tshila ndi ene o salaho o ima ngauri vhathu vha ya disappointa vhathu vha disappointa ngori vha yafa ni vha no mu farelela ni sa mufuni zwone ni tshi ri ndo fa nga u wana ḽiṅwe ḓuvha mbo ḓi ḓifela ni sia shangoni na ḓisalela ni noṱhe no shona badi kana no vhaisala ende na mulilela na mu itela maṱudzi yoṱhe shangoni o sumbedza uri ani mufuni zwone a sa vhuye a vuwa arali u na tshithu tsha tshipimbi ndi tshitumbu ha vhuyi muthu wa hone zwino hava vhathu vha haveinwi veiwe vhana vhanga vhunari vho lovha ende a vha nga vhushi mara hu na mudzimu hu na vhaṅwe vhathu musi vha tshi vho imba vha sokou imba vha ri yeso wanga u songo tsha ṱuwa a ḓivhi vho swaga yeso ha ṱuwi hu ṱuwa muthu kha mudzimu zwino ndi khou ni vhudza veiwe mulamuleli washu u ya tshila u hone u ḓo dzula e hone na veinwi fortunately no aluwa zwiṱukunyana a thi ri ani ngo tou fhedza mara no aluwa aningi musi no ṱutshelwa ni na 7 years 4 years 5 years ro vha ri tshi ḓo vha ri tshi khou ri yo wei a ri ḓivhi no ri ri yo thoma gai zwino kha veiwe ndiri thoma ni henefhaḽa kerekeni he na siwa hone ndi hone u thoma vhuḓi wa thoma kha dzikhonani dzina mafhungo adzo a sa tshili wa thoma kha vhathu u tshi gidima u tshi ya khavho na vhone vha ḓo u vhudza mafhungo a si ya vhuḓi vha ita na u sola vhathu vhe vha vho fanela vha khou ni tika na ya ngazwo ni khomboni marekereke i ḓo dzula i khou ni eletshedza nḓila ya uri na vheiwe ḽiṅwe ḓuvha nga murahu no no vha vhahulwane ni ḓo tshila riṋe ri mashaka hezwi ri mashaka ro ḓiimisela u ni tika ro ni ḓiimisela uri holu lwendo ri ḓo tshimbila na veinwi ndi zwone zwe ra ḓiimisela roṱhe ndi uri nga nnḓa ha tshiṱanga tsha vho Mofe na muḓi wa Mafenyani vha hone hafha vha ri yo we vhana vhashu ri ḓo tshimbila na veinwi zwino musi ri tshi tshimbila na veiwe ri ḓo isa tshanḓa tshashu kha veinwi tshigavheni ni khou mpfha mulalo lufuno mashudu andi tshanḓa tshi a gavhiwa zwi konḓa nga maanḓa u kokodza vhono vhuya vha edzisa u kokodza muthu ano khou ḓi kokodzela murahu zwi konḓa badi arali vha isa tshanḓa vha ri mpfareni houḽa a ya murahu hu ḓo wa vhone ha wana no hula zwino riṋe ri ḓo tshi ḓisa tshanḓa makhadzi vha hafha murahu wa luvhondo hanefha murahu wa luvhondo tshanḓa tshashu tsho ṱharamuwa tsho ḓa kha veinwi uri kha ri lu tshimbile holu lwendo lwa vhutshilo a si u fhela ha vhutshilo ndi zwone ndi u vhaisala hunzhi musi baba na mma vho lovha ende arali na zwi sedza vhathu vhone vha khou sokou ṱuwa vha khou dubekana athi zwi a vhavha hezwo zwithu mara tshanḓa tsha vhukonani tshi a gavhiwa ra ḓisa tshanḓa tsha vhukonani na tshizusa ni ḓo vha ni khou pyasha vhushaka ni ḓo vha ni khou pyasha vhushaka vhune hovho vhushaka na vhukwasha vhu a konḓa badi uri vhu vuwe arali vhu khou tou kwashiwa arali vhu tshi khou lingedziwa u fhaṱiwa hu si na ano khou ri ndi khou vhu kwasha hovho vhushaka vhu ḓo ima zwino tshiṅwe tshine na fanela u tshi ita nga nnḓa ha u fara tshashu faranani zwanḓa u lovhelwa a zwi tou vha easy zwino vhathu vha zwi ḓivha zwo ri a vhe khou tshila na sikalekale ngo lovha thi
ndingadzitoredzwa July naistate yavewa yatupera vatu vazvidhiva changododhara matare wavenyu vala hevasi vafuna ukana hevasi zwalo zvino hezi vachidhaka vewe vangadiniwisa ngachamu mulalo nakudziwa fyai ndimi chanja mlanga endini muthamunga hezi zvithu zviri inuyi azviri inu mwananga hezi zvithu zvirivo zvitani navo Grace vana lufuno vasidzana chimwe chifingari strong neringabhula mutu nisangotenda kubhula vana vamnyama ndi vana vamnyama havatu faranani niite zvatundu niutii nisongotenda unododani heredzana uri pandekanani vatu vashango vafuna upandekana mashudu vatu vashango vafuna vatu vachipandekana una hoyu mwana andani andikuri niyamudhiva niyazvidhiva uri zvinhu zvavo zvikafanira kuchimbira mulalo rufumo mashudu zvifanira kuchimbira zvavo mwana nanyasarena professions aneima faranani nisongotenda upandekana ngauri rina vaMafenya ronireveresa rina vapanamutani ronireveresa rodhimisira unitika mara tonofanira utikana upira mutu mumwe namumwe ndiveiwe kunaha veimi nisongotenda uwani ende kufurukora zvone anire ngukudhana musinichivanire hai nisumisewo murero wachibhedha unendakunikudza mumwe anipindura ngachiambera niri murau hamulizvi ahumomwi womurero wokwambura nisongo yangazvehoyo oroverwawo amba ukwamba utungu ari murau wadhini wanga rufuno ufanira uri ndi murau wamulidzi ahumomwi rufuno zoyamba awamba ngorukofa kungu narufuno aita nguraro namashutu aita nguraro naandi aita nguraro nasaita nguraro nimodhuvapa nanomudhodha maponisa havo vapo pyefiniko mfaniko senana unenga fyavoiwa avantha vahumura kumbidza mapolisa rova risatami nalimwe dhuva nalichii rova risatami nalimwe dhuva nalichii veiwe nichiwa rume havo tojenerera vamubuso nisongouyanarwa nari naringawina venyu ridochimbira naiwe rwakudhere ridochimbira naiwe richini erechedza aringadhisi fungo rori itani iheri ridonyerechedzo heri nanofanira nechizviitisa hezvira ende chimwe chiti chonotusa vana vanga ndimbeve hetino nifanodhonya rumbo rori murenda ndikombero vapfandi vapfe nditecheresenga ndeve ndidzautecheresa nichibudziwa techeresani ninavona kume vavenyu vakatidhoniraya vadhoniraya kumarume vavenyu anina mumwana muhuru ndiri nandindotengo Grace hana mwana wamyavo wamusitsana vachiniraya techeresani nitecheresa nasazvipfa nihumere murenaro ndikuombera uzvipfesa ezvirani ngori mudzimu wonaka mudzimu ndivabudi dzurani nofarera kamudzimu naveiweve navanisafuni uvhakasha kerekeni ndikotoruvhakasha ngayamba utoyawo rimwe dhuva iyani ene ndisama chavhakasha nokuya dhuva rimwe narimwe tuwaninoya kerekeni vafundi vonangonani evala avakoni urutevera ngamutinga mutinga chegere vakamtana rina riyatembeni huroyiwa ngorikipira mdziriro rimwe iyani hune vamwe vakuvangana hone aufi vane vakuvangana nokene vadhodhaka veimi no huya veimi koni kumbera uri karijene kereke vana vanga karitecherese ritecherese namudzimu riite zvitungangona zvinenasa dhivo uri zviitiswa hani ndoamba makatitera murawa houruhondo houri mudhura wanga ri 7 houses aweek wakabera ningutora strata nayange akandera ndionorekwenyana ngori ndibloki anikoni uri roblandara ngori robhare rosvika anibhare riusvika richard unadzifoni wokuya una dzigoro dzavo urikuita norira ada muvidzeni araruna zvimwe zvinokokora rina rovaisara ringasibvipere motorari rokanganidza rufu asi chipiwa harikanganisi
ritanganedza present musi richiviwa havaholoviwa dzimbiru dzacho dzikopfa vukuru zvodhinaleya dzohanganea mari musi richihanganya rothe sakushasha risongohangwa uri huna mudzimu ane ndiye nekotsi yadzitsiwana yesayotoraro uri ndikotsi adzitsiwana ndiye nani adonichecheresa narine musi zlovava humulani panderani nothe mudzimu wahoni ngori vari naho dzichava dzichisudzurwa rufu ruita uri nitonga zvitu zvosudzurwa mikundu ichidzinginyaya rufu ruita uri nizvipezori zvodzinginyaya mari pila mudzimu irime chiri dzichanga namudzimu achinotuya pamudini chidodzira chihona humulani chidodzira chihona panderani asi uri vekonichodhirovera uchodhubhekaniwa nichuwe chaupedzisera kicho vorovesa pamudini nyazvimbatira nakukoti muvasikare ngoraro utokotuwa risongobuya ratemteya ukudzisaka who is next auna next ndiwona mudzimu ende nanodotuwa next ararekuwanane asuri rufu rojena pana mudini ndiori maguva anga akuchiri ofera ngori nagrace ofera nazvitani ofera achipera risongogara uri ndinyumumonokutuwa ngouri nandori ndichivara ufiwo bhoti tichava chichiofesa ovachiokangananga uri vana vavo vabhoita chivi musi wokuvangana chipinga chote vachikuvangana aitana chidzimu achitoitirawo mudzimu kusongova nazvo ipawo zvina vava vaita vawewa makomo ngauro vachiofesa zvone saka nomwatakanga chenecho chintu chine wachiofesa vana vanga natsuvanogada uri akakitiungatowa nini muruvanga mburutevera avetera vakumburutevera mukovarovanga muhumburo risokorowananga miumburi rihone ngauri mudzimu hati uyazviyamba uri harovesa mudini ukutevera vamwe hati uzviyamba muraro hatu ini fanotozvifara uri rihone rikuchida naoradzuratida 52 days rochida mamwe mazuva so ritsongodzura rotuwa rokotevera ini auna nokotevera veweni hone akana auna unanako yahone mudzimu hone udonifa kucheza navina unanako yorivamachero araratuwa madhuvanga ofera ndidhova ndototuwa ende ndidhova ndoya hayani une ndichijena ndadojena ndikuimba dzingosha ngori ndidhova ndohumira hayani so ahuna amako yapetu richehone naveini ridodita chinidhina ngori napambuwa ridonsema nompatira aringanitenengeitirayo vana vachinyara korovero ridogana koratonisema kuno hevi aviti witiwa hezi andimwananga rihone hamuyasayetene usakuva mndukuwaone ari kamafenda hava vana vamyaukavafunara vadokira vakuuya nariradomucheka nadzifoni dzariwe mashuridonicheka uriricheka uri novhuwa zvambudhina muchenotakarana ndiwone mushumo une rinarandova richunitawone wokotsinene nendiyarikuwa rwamba nahava vana karitwanaiukazikodiyovo ndi kodi kuwakamanga renesa mutaridzura nasabero zauri yehova ramando tekarara misewo dr elele vazvire vachiite izvi vakuita zvone ndovachizvazvazvibvisana ifi abudi anayo awitori kunochitarachapana kadoreminirote kuringezocheka panekusedzawo dr nb mafenya kavato o ndoripuwakamanga ndati kuringedzosedza ndisakotwawonani so rikopera chipida apa chamazviwa abva utavani amafenya ayo mazviwa ndikori kariruverote ndichikori wavhenda bodr np
badela ke maziwa thaba karibu kaba kweli bomanzi audio domodela alichotutengeleza mshambulizaji mshumu wa kipinga cha wampa orende peresema zviwa aba kavani amusanda vonderezeni zvino vanodori panda musindisatu tomwamba ndaombera kuti vatu vote kava ndarie reruri mutombe chava chakosi chavukona chavazi sirwa neanenda kwamba apa ndo umeliwa nga musanda vonderezeni Mafenya mapuli vane vo jenishaka chizuro chinava kacho zvino ndazi 25 za September mwezi woupirawo zvino vori musi vachipfa chivo hechi vahumbira ore redise maipfi hapano nemutari wavo vosumbedzisa zvauri vapfa vasakukona chinhu ngamanda vachisedza uri asikaekaya rova rehone hapano mimwedzi miviri miraru yopirawo rova reneyo zvino musanda voda vasumbedzisa zvauri kandirizvisvikise apa mutani zvauri vovaisara mukuma asi vone vavote vovaisaravo vovaisara muta wote wa Mafenya mapapuri na muta wa Ramulumo na mashaka na zikonani vote vane vavasini na rite redo zvidiva zvaudhirizvore vokresi vova murado wa muta muhuru ngamana nonenda va murado wa utogo sazvezvo usacharavawo nehavo zvoafekta muta wa Mafenya mapapuri zvihuru ngamanda richisedza zvauri hapano nehayani vavone vosarawo vachiko musanda vana vazvidiva zvauri kuna mita miraru yaMafenya hapano ni kando zvino vavachikohumbira zvauri vana vapana Mafenya kavazvitsa zvauri ndizvone votweliwa mara muta ukati vasapota muta ukati vanavo kavazvidive zvauri vanavo nevabhilonga hone vabhilonga mutango wa Mafenya ndo takatanga mandanga maifambo ngavudhari halana rakati yangu ratota tinotorera kurorora ndizvone vatu vazviyamba zvinova vapedze ararichi zviyamba rapedza saka zvikipa rasikakipa promisioraro zvino musanda vapori vone nekandida pandisvikisa yaMFauri muta hono niwapana vosesi navokresi kavana vosarawo kavazvitse zvauri arakayakavona zvimwe zvinova kuzvitodza vasingofa vachiopa uri kwamo ri hone ndingazova chikozvibonana namusarosvika hapano muchimbiza mushumo ndechikoseva chipingai ndibona mandidhukumaeneyo karero ndano chovara chakosi chafukana choasi nda ndo iliwa udokotela bavenda vodokotela MP Mafenya mapapuri zvo zvino koda item ine kaprovinza wako ayo ukata inanai organisa item ine hava vananga vadova vachikori kulugisera vonodirisa kare kava audio uri vajenise recording yevaidzanya ijene yako kukati yamaziwa na ngani ya mchiro ka varidisere audio ndionongari mwanongora Ramulumo vochati vabe ndionongari mwanozuzanya kare ngangiro naviwe
karigiridziro audio. Masiti mwana pira dua tole tabua sele kama machaka maimela bulika zwala mutsia kujanga zuka chibi una kambela kujiba una jene ya kadama itena ya pele chabo sega chile bakashiwo umpa kulia bati mtwana mali bonga mchera bebe eba kila bamona bakia mushimo umutalwa nyari zao warasitia siji sajwa mtu wapi subunya chaba jama jasombo zwi bale babuluveni kulwasa molo video ko mo diza oya marisi pedali wemela kosi ali powerful ne dunya yawo bali powerful ta mugari ya siginye mu wata we wa It was a shock. I still can't believe even now we're show. Because I had the from Zobaba and then at the idea is so I'm so numb at the no matter what I can say about me and younger. Oh, true, I'm full long time, very, I never joke in Amanda. When you were seeing the name of the was not to bring Amanda the Younger.
muri arusa rote vachirifuna mufana usinori mini mara urosumedza kufuna manda muri guide not guide the winner avangaira namusi ndingere chito dzavo guidance dzavo ndinozorero vatu vanenge vavona rote namusi nemudaro mashudu naandi Chimafuti ngani yanga ichinenge namba ngao. She was very stylish. That one very stylish. I think Nane I took from her. Tiapa yani rujera wala mtu funara binga man baba shibiera. Numana umone baya baba shindika show. She's looking good. Chimafuti ngabo na lipstick. I said, "Can we have to mass na lipstick? I said, "No." She went to the higher na Joanna, over na lipstick. She was saying, Mas mereka sekarang ikhlas aku suka sekarang umumnya kasih kalau kamera aku cinta aku apa mana kira apa tunggal aku itu I don't know mau kerja apa itu orang harus sudah masuknya bawa aku nak kira apa macam itu aku orang yang di nak kira so I was not sure that kami yes. Nimechoene akise tawajua best friend yake wangu chimwe alafu chamba rote the good times bad times nione chimwe ndo baisa kwa phone na kwa phone ni ya na msali pita watu anga ne namura ndo barabise chimwe right chimafuta yako nashinga che matoleo ndingatomotolea life yako on hold for me after nishivana mwana kutodecide that nanini anikotoda nini batodecide kutoda jubek uvari ndikotomulero mwana nditomausa vada vazvirarane vampa all the support until nchidamakumwa ababa then ngeneenda kunotomotoda nini because she had to come back home mara home ausera wananga zvakuringa mande sesa it's just unfortunate boy anatoka umura ududito vavona kukadzi photos ududito muexprimera avona dzivideo dzodzirona dzerazijiori yeah she was there How she does to really bad enough. We had dates, we had lunch dates, spa dates. Unazojua she dana mianga. Mara chinenda ngamba futi chori. Nozero ba errors yote, nozero ba funa, nozero kumuni tasho. We are also paid and they are funa. So very good. This marks the end of the recording. Une program shiba pala. Isha pala record wana ka recording ya wili. Ile ozanywa obituary. Yoto o recording wa sajeneji. Ibonongari nane ba marume kabade ba tuzanyina wala n'umukundi. Obituary ni deri pe. Ane baka jirane ba. Ngane ya bushiro ya Tshimangadzo Grace Ramulumo Mafenya. Tshimangadzo Grace Ramulumo Mafenya ni mwana wa ubiri wa Otuwani Elias Ramulumo.
na Munjezi Sophie Chiredo Ramulumo wobebya khala amabambe kusini kwa mafanere une aphi kanjanani na musi ngati 7 za December 1957 ubvangi amafanere vakunopuchera khala chimbufe amanavera zva pfunzo vothoma chikolo ngeprimary ya Shumani ngamwaha wa 1965 gidi dzatahe fura titanu ine zvino ivopfi tiiselani ngamwaha wa gidi dzatahe fura timaro vopfuwa nga mwezi wa Fuli vayojena chikoloni cha primary ya Chiawero evathapuzawo nepfunzo dzavo dza primary kubvapo voya sekondari ya Chivase evadzula vachizula boarding kana hostel zvamushumo weChimangadzo Grace vomboditoriwa mabhinduni avo machava ngegambani Zimbasa ngamwaha wa 1977 gidi dzatahe fusimbesumbe ubvapo voya vatoriwa Kempstore ubvapo vaya Fentarani dzovaraho imwe yadzo ndibesi TV Life Bread Blues kuamba ndi usokoamba kusvika vachiawera ngausvika vachinota zvamuta Grace voya vatangana navo zvitani Calvin Mafenya muna wavane muya wavo watovenga muraro enepo evatangana hone voya vavingwa nga mwezi wa Nyenda usiku ngamwaha wa gidi dzatahe fusumemaro iyo mbingano yopatuchezwa navana vatanu vanenga kutevekana vorali Mulalo Rufuno Funanani Honorisi yavo Ashudu navandi Muove vakurisiya vena vadhuru vana Mukundi Muleiwa Munangiwa Naronewa Zvakereke ime yavo voSophie vova vachijena kereke ya Dutch ine namusiyavizi wa Uniting Reformed Church ngeichidzini ngazvenezvo voGrace voya vachena hone vova mwana wa Sunday School na mwimbi wa kwairi ya vaswa vova muradho wa CWM Christian Women Ministries waine kereke ya URC weChimangadzo Grace Ramulumo Mafenya vorangiwa panda ngakharadzi mutu atomwe takarani Simoni wa Ramulumo mwana wavo Funanani navabhebhi vavo voSophie Munjezi navo Elias vasiya panoshangoni vana vavo Mulalo Rufuno Mashudu navandi Muope navadhuru vana vane vava Mukundi Muneiwa Munangiwa Naronewa nakharadzi Tharu Azvimhereri Mingeni naMashudu Edani Zvabudi Ramulumo Murumo wa Tau
koliwa ngamanda ngani ya kuchiro iye chimira ngayo zvazvinenge kutaka chipirida chinera todopfa alita duru une ngamuraha uamba hote zvazvinofanira kugisereza zvibaro dzashu ripya alita duru achidakari nekavane rakadishira ari nini musiri cherechedzera ngaipila mzimu mudzimu kavari tuse richikuwana rwimbo runoreva kuri kavafunzi vonengwe nani vatu vamuzimu keva vatoda alita duru kariwane rwimbo Shumare kotamo ngalibuwa zina nila manto teta mrene Jesu re ofachiriwa mzimna amasere ayaro shika petu apa rederi ite mushumo wa Measure Grace Kamanda avao kakereke ya Uniting Reformed Church zvichivange mpaka General Synod down to the Regional Synod down to the Presbytery down to the congregations rikotamayo taisa maifi adzindiliso kamutauyu wa Mafenya unaendeleza ntume Uniting Reformed Church rechipita chawo me mutahoyu ndotomudeva ndikateva muswa tichirumiwanga boy Heselmani as a lay preacher uriketeri chita richitatura ufunza kugerekeni Kujana kereke na makuru umope yawe ratomo divana ukusumu robo zesi na Grace bomara na wana baba kutebera na mrao urufuno wachi kutebera na mrao and the rest batene Pezia bafuna mrena it has happened Uchambanga wadi ya tando it's very sad to be worried which mzemwapere yiwe kashumisho Regaso kufungari is over tando regachosha tanzo mara ande ababuza mzimu wa purubeze mushimo we automa patando kutu Francis ngori haperi with the resources Zia mana bamianga fila mzimu kabuga Deuteronomy niri nanga anamus kakongo kana rufu dakara kana buchiro verse 19 mzimu I advise you to choose life so that your children might live. Was that saying about Grace they chose life? Ondanga mudzimu vachipekero na vewe ngonochira ndikoso kufuna rinito chimera hene covering 15 minutes
ndi ambe mafhungo haya musi opedza u amba vhathu vha pfa mafhungo awe oṱhe aya muḓini wa Kapernaume hune muṅwe muthu wa nduna o vha a na mulanda wawe we a vha a tshi mufuna. Huno uyo mulanda o vha a tshi khou lwala a tshi ṱoḓa u fa. Nduna i tshi pfa zwe Yesu ya ruma vhahulwane vha Vhayuda yari vha humbele uri a ḓe mulanda wawe. Vha tshi swika ha Yesu vha mu humbela lwa u tou kwengweledza vari zwo mu fanela u tshi mu ita zwine a humbela ngauri lushaka lwashu u alufuna na tshikolo tshashu ndi ene o tshi pataho. Yesu a tshimbila navho vho no swika tsini ha nnḓu. Nduna ya ruma khonani dzayo uri vha yo vhudza Yesu vari murena u songo ḓinetisa a thongo fanela u tshi dzhena na tsini ha thanga ya nnḓu yanga. Ndi zwone zwine si ḓe ha iwe ngazwo amba fhungoni tshifhedzi na thanga wa boy. Mufuna mulanda ifuna muziri hari Yesu opedza amba mafhungo agenda muḓini wa Kapernaume. Miḓi hei ine na khou yamba ya Kapernaume ndi renga fhasi ha Jerusalem. Ndi miḓi ino nga vho Yeriko, vho Samaria, vho Judea ine ya to dzula nga fhasi hapa. Hava vhathu mushumo wavho ndi wo gonya vha tshi ya thavhani vha ya Moria vha tshi yo rerela mudzimu. Zwino ifuna mudzimu ḽiri a ri opedza u amba mafhungo haya a dzhena muḓini wa Kapernaume. Ifuna mudzimu ḽiri ho vha hu na muṅwe munna wa nduna. Munna wa nduna ndi mulanga mmbi we a vha a na mushumeli wawe ane a mufuna. Ifuna mudzimu ḽiri ho mushumeli wawe vha a tshi khou lwala lwa u ṱoḓa u fa. Ifuna mudzimu ḽiri ngauri hoyu nduna o vha o pfa zwe Jesu a ita. O ruma vhanna vha vhavhili vha Vhayuda uri tshimbilani ni ye hangeni muḓini ni tshimbile ni tevhele Jesu. Ni swike ni mu humbele uri a ḓe a mphodzele mushumeli wawe. Muthetshelese funeaho hava vhanna vha Vhayuda ho munna wa nduna ndi Muroma mara u khou ruma mini Vhayuda vhavhili uri tshimbileni ni yo nyambela hangeni. Hava vhanna vha dzhia lwendo lwa u ṱuwa vha tshi khou tevhela Jesu. Ifuna mudzimu ḽiri vha tshi swika haningei vha swika vha amba naye lwa u tou mu kwengweledza vha ri Jesu, this man he deserves zwo mu fanela a tshi ita zwine a khou ṱoḓa. He deserves uri a itele. Ndi khou pfa ungari vho Jesu for the first time vha tshi swika hune vha kwengweledziwa. He might have wondered why aba vhanna vha tshi khou tou nduvheledza, why aba vhanna vha tshi khou tou kwengweledza. Muthetshelese a funeaho ifuna mudzimu ḽiri vha amba naye vha ri zwo mu fanela a tshi vhodzelwa muthu wawe. Ifuna mudzimu ḽiri mini ḽiri zwezwo havhaḽa vhathu na Jesu vha humela murahu hangehe vha vhidzwa hone. Ifuna mudzimu ḽiri hezwi vha tshi kha ḓi vha nḓilani vha sathu swika Jesu nduna ya vhona Jesu na havha vho rumiwaho uri hai please ho nduna uri ruma vhanna vhao a zwo ngo fanela Jesu a tshi swika hafha thanga yanga. Ndo vha ndi khou tou humbela uri vho Jesu just say a word. Ndi khou tama vha tshi tou amba ipfhi fhedzi vha amba ipfhi fhedzi. Nṋe ndi nduna ndi a zwi ḓivha zwi ḓo itea zwine vhone vha khou amba zwone. Where did I prove this? Ndo zwi pruva nṋe hange hune nda shuma hone sa mulanga mmbi
ndamba na surrendari edera le ndamba na surrendari ima le ima ndamba na nodari salute le salute. So there is all power. Come on, Emorena, just to say a word. Karidori amen rod. Bantu amba infinity events. Sito chimira. Ufi Jeso aitazezo. Achisika hayani muranda awana mudinda wapo. 8 minutes left. Sinagogo kare dipetu wakerekera radoba rajena chikoro ho. Ababoni ma missionary. Tuzozo ma missionary. Kereke zezi zabo Roma yezi. Kereke zezi zabo Lutere. Kereke ababoni tume yetwa ma missionary. Ngabalo hapo tume sibadela. Bashumana na batupa mape. Chilizin na yone the very same thing. Tingambi zin. Mara those missionaries. Ofi ari zino arari huba lo batori ndani patera si bater. Shide flamu simuliri hoyu muna hiti safe. Ngaru ufuna watu bash. Number 2, ori patera chikoro. This legacy. Utachulesi. Una watu banoko tuwa weta chitu pano shangoni. Naru kwamba bone bane kuna ngane ya buchiro yao nere dota ingeza fontu ngora onacheba chira. Uri daze page. Banga fonga ribono chira ngamanda mara what is it that people has benefited of what you are doing? Uri patana chikoro with his own cost. Amen. With his own cost. Iflamu zimu kabuge jono liri haho arena rufuno. Ra uyo ane akumeza buchiro haho atikana mini Conan. But they are so stingy and greedy. He was a Roman, but he built a synagogue for the Jews. For the Jews. With his own cost. Ah, Jesus. Baneba sinarite mini his sacrifices ne rabanazo. Barutaka zongorata. Amutechere sikila baziko toma zi no man. Let's just have one. Just have one member. Just have just one person in your community. Barindo dam. Sinako chuisa na matiba bango matiba mangara rindo dando no isini zobura ya nakala dizochika. Because Batoba shocked you. He loved his own people. He built a synagogue. Let me conclude. Hey, Kerekeyama Uniting Reformed Church and hey, Luther, hey, Wesley, now hey, John Calvin. This is what they believe. Number 1, sola scriptura. Sola scriptura rekomba ruamborori, the word alone can save you. If you don't lean that on the wapezi, later mushuma water waperao without any supplement. The chamber supplement the comba anointing oil. The chamber supplement the comba any water. The chamber supplement the comba any tambo. The chamber supplement the comba whatever you can. The word alone, sola scriptura, can save a man. Any feeling a man that Leatakusa Munano Ngabo die. I promise him, Leakono Takusa, Mufmakati Asati, Watamba Magarata, Lamitan Smagas. Because it's also repetitive. Lina Manda Ote. But the Abbas did Banaba no dinner for Shangoni. Never go on any live. Should have nobody the word alone. The word alone can do something. Number 2, sola gracia. Sola gracia means the rochi zonga mini gachirizi alone without any supplement. Number 3, sola fight by faith alone.
Luli wabana if wabana rutendo unachirizi kazo Yesu ziri tuziraru disne flamu zimu zile arongo chizo ngamini ngamishuma rochizo ngamini ngautenda kandi conclude ngawe iflamu zimu liri just say a wait Dadi konyo gori mutechelese bachituwa hapo Tibo neba na kedu fana na me You have got your own challenges Dadi konyo gori kama siya dubala namsi Don't waste your money. Don't waste your resources. Just say a wait. Homuna uli, just say a what? A wait. What on by Phility Fezi, Sotasia Chimira. Nobody konyo gobusabone mtecheles. Uli, you don't need any other. You just need a wait. Muraro. Umusholozu uti. Uti lendlela isende ukatiba na rwendo papetu hendire katiba yorafa my brother Muraro, my brother Rich, my brother Mashudu, you just need a wait now wana ifyani bati babatu basina ifinere ko bona bakotambura ko Rono robua rono nandiko to bana tsumbo ya mwe neso feleraho achikoto vapation ngabo mo febo bebao mufunza that I might repress I see prosperity I see better future if you can take all the patient fund and bring to me things will happen Hola muke guru ajachere de yote ya patient ya mbodiru goods 1 week on the line, his son died. He had no cent to bury his son. 2 weeks on the line, she passed on. When they were taught, they will go home and reread. Whatever the pastor is saying. That's very wrong. Go and read the word. If you are lingering that things, they call me. We all need the promotion. That's the word. The frustration here, Dean. How many of those that I can the momos? When I was still young, growing, no, metric 86. Kututamshumo na bodia humo. Humo more high. What all your front application in women's date? The literature can get come up fair boy. That was just no so creative. I'm dinner that would. Who put there a cook? Unamat. Who jail tam? Who's no one who fell in up at Do tamba guy in the archie put there. What from Ren? And the Tshimangadzo was tamba, but principal, not the tamba tambor. You tamba guy. Then the rappers are bad. The company among us, opanga chichipamania. The company among us, I only see on Chozula Chinga. The company among us, you don't need that, you just need the way. But when I feel you don't chimney them teachers, but to my Flamorina. Oh, now I'm Roma can also be the If Roma chapter 11, verse 6, leading out in Zimuata Kazuing as Namini, Rutendo, only Masendera Hokai, Kamasendra Chitamini, Bachitena, sorry, Mini, Uhone, Nabat Mutota, Utoba Family, Maramba. Sola, fight, faith. Let me finish by saying, a child is connected to the mother with the umbilical cord. Am I right? Yes. If you are to go to ShopRite and whatsoever boxer, if you want to purchase something, you will have to take out what? Money. So medium is money is the medium of exchange. If you want something from ShopRite, you have to take out money. And if you want something from God, there's no way. The child is the child. What is in the mother? Just by what? By the umbilical cord. So the umbilical cord connect the child and the mother. Therefore, if we are not connected
kereke de general van vi kereke hey aringa don't wanna chitu ngauri we are not connected lutendo ndichanda chautia kanyi county haba munabali just say a word. I believe the word. If you say the word, because the word of God is always amen and yes. Purpeso zamzimu zote hufindi auna mini haba munabali ndacho kutoda zvinhu. I just need the word. Just say word. Ningo tikondo fachamba Peter chichere Peter chikobona Jesu angeni zivan Peter uri if it's you Jesus. Just say a word. Just say a word. Dafa just so atitamba just 4 letters and come. I don't come. Dabona chifungu chamakoleni chikotomo chimbira to the impossibilities. Achimbira tamini hamad. Dikunyongo basumbezo ifuna muzemo ngama. Linga batera mshoro mani mo. Linga chincha kimeringwe na ingwe. Just a word. Yes, so achipesera uri. How long tell I said to bona muna rotendo ngao. Afuna murena. Ngondi anibuza. If you don't live by faith, nachela ngobona ni dola cham ufanga. Chambado aningati mini. Badongo la mutendi anokoto wana mvula inonera babina babuya. What is it that is so tangible? You know, it can attract shango. We are serving a living God. Homuna are just say a word. Don't want to call him Richiko Vapazin. Whatever. Chema Papa and just say word. You will survive by the word. Paula Chibuza, Bakolo sorry. You must be rooted unto Christ. Be rooted, child of God. Moral, be rooted. Rufuno, be rooted. Mashudu. Ah, Jesus Christ. Ngondi anibuza. Wambange aringa didoba lingwana lingi. Ako zibo nando na lindo ti. Tindi kerekenya ina chingiro bomje. Nitoka lindo oketi. Kazi wadi ngana za 10. Mfuzi wanga kapa magwera. Una wadi za 18 to 24. Uyek. Azungo tole luwa. Humwe chipinga. Alituta kucheza murano. Alita kucheza. Bumempa purpose kwa tengano pa. Ndikari tota kucheza rinebane. Karinge toro. Yoturu cheruao. Toro renadora. Madi hai katoro. Toro iya gai. Aringani sogi ngabo mopekesha. Kono haba batendi bo sogi wa naruno neta. Batendi bo kadi wa ni pereni chinjia. Babere ba chinjia. Bako to bizele robone. Bachi chitoko fulana bako bizele lokani bodo kidi mabro. Basungore paiziza. Karekeni bato bizele. Na never the man to impress out. Sorry about any bank. Let's go to impress out. Look down it. Ramulumo, the night he announces that tomorrow 9 o'clock. Ah, Jesus! Tomorrow 9 o'clock, every shipping will be open. Every tavern will be open. At 6 o'clock they were there with trolley. Ah, Jesus! With the big trolleys. Mara, once the priest announces that the church will be open, Rwanda karekeni mwene ndabandi kufunza kayo lisa sukite. Batendi baukadwa bausogiwa habana bato diera 6 o'clock. It's go from 9 from 9 o'clock. I know west. I don't want. I'm too thirsty. I'm too thirsty. We are too thirsty. The color. You're not from child. But then you are disappointing us. And to that fashion, you are disappointing us. Oh, and the map chart. You are the last. I know you can do it. You are able. I trust you. You can do it.
bafuna murena ro tshila na Grace nero ro tshila na Grace abo gereke she had their own battles something wona mu mara she stood firm unto the word ba before mukara wa basa tutuwa she was committed in another way ba take on mutanzi mara was una bangwa batho bane utonga lwendo rono batsini they become so serious babala mfumakazi au shame she could do all but she was not the best singer morale sister as you know she was mara she could sing she was not the best and ikamba zoneke na mkana waone zoto raro baba faba chi iba faba sajina skolo ajisa generate zisa vumele mara no one could stop them mara baba sai misinga mutu they will continue and continue they same like mom she will continue chipambano rajena rabara to daune rajena ne rajena Marachiamba ona mutu asa jene commitment. They were she was very committed. Very committed. Let me conclude because Nigama Chapa. Three things. Number one, conviction. While you are living your life, you must be who has no convictions. You have a capture. Number two, teachable. Be teachable. And the Murabanramba was statement child. Yes, Rupezi and the Bonazit. Hey. There are people with their own expectations while you see. Prove them wrong, Mama. Now you are to be overprotective. Now double the protection. But do this my daughter. Mara, please be overprotective. This one una lupo hole na dwa che. Man. All I know is Gorudo, I'm not going to share a number around Ramashu. Most of the thing will come to you. Please. So you may by Farah, come to the Ifar. I should. I'm a Greek now. Soto. I'm a better about it. Soto. Ni hone bo go to mbera ngabo mo pay. Please just pass by. Just pass by. Tiro muzima bo batho tshaka goloi. Rido tu kereke na do 2 hours. Kereke za jona nga 10. It's 12 o'clock over. Don't half past. Till na it is 5. Because na imbara penza. To wana tsi item pezi ra worship ra penza. Shinoi please. Ngorini na goloi just pass by. Into driver to Jobek after church. And in the one part of church. Nisongo to chela gereke. But though it was so tough and difficult, but they remain being in the church. But last time I gave you the quote of the Father. Yellow quote must speak with you now and then. Follow the footsteps of your Father. Please, wherever you are, share an marriage. And will you be able to stay? Come. And come to the front. Everybody is going to get a hotel. I want to know the chamber, register of a uniform. Space, nothing else. And look at Reka or Aruna Moya. I have a moment.
We are sure of what we're doing. Zvino arali vavone ngori hahavo huna ng'anga yarova havana problem uri zvitumbura zvirate ukuri vava na problem vone ndikubudzisa ine zvitumburo zvahavo mbonga kuvorova vanera zvitumburo zvavafa vazvituwa variri zvirunge navona asi vone vanamba ri hai kazvive zvoveiwa unambona osarawo zvine zvotoitia naye avararo zvinogereke chizviita ufi ha zvibhora bani honori kuzviita andi this is your mom hechi ndi chiambaro chavagresi vagresi vachiwanira karekeda china ministry mina ina CMM Christians Ministry ina CWM Christians Women's Ministry yabana CYM youth then yabana Sunday school ime ministry ine rabana yo mango mugereke zvino mukeguru washo wa Grace baba murado wa CWM ndikotenda mini baba ranga panda ba ministry ba diva uri zvakuma she was in good standing zvino rikori chiambaro hechi and ndiye ndanokudzura ahone pano hayani presently so zvino rikoni kumunekedza chiambaro hechi uri the spirit that was in her tiva chibada buku yevaFilipi iri Jesu achikwambari the spirit that nipawo uri the spirit that was in Christ is in you achikwamba the dunamis the power of God in that was in Jesus is also in us zvinorekori chiambaro hechi and the spirit that was in Mama Grace, let it be in Andy. That commitment, that eagerness, that zeal, let it be in you. Riwane gereke chidukamuri. Riwane. Ndikotwa mbabango. Grace basa tuzo gereke. Bachinga tisia mkaraba tiyela gereke na. She could walk. Sometimes she could come to Makwarera, Araba was if Funabo Zetisibas to Gagerekeni, but she got about drop of a womb. So she was committed. And I'm saying, Andy, let it be in you. Let that spirit be in you. Mama, hand it to her. Let's pray. Mudzimu muhuru asatauri omutu ane aambai auna nanga tobedzi avhura auna nanga vhara apatuchedza auna nanga sema ndi mudzimu areta zvithu zvothe vamuambao vari ndi mudhara hothe mudiva zvothe riya valibuwa wamanda othe masera duvala namsi kachumelo heya bomi ya shubu Grace rikori morena riya valibuwa ngauri bamudzimu arena ndavo ramanda othe zvezvi vosudzulusa vo Grace life is to continue buchiro vukutoya panda kavana ndandikori morena wamanda othe they need your grace vatoga chilidzi chavo vothe mudzimu wanga kava vafarise Jehovah is not yet over. There's something good for them. Mudzimu washu kava chimrena paraklotus muya muhurwane wamanda othe stand by Holy Ghost ndikori kava dzule vakavo kavara to guide and to teach ngadzina la manda othe la mrena Jesu mrena wamanda othe chiambaro kechi rochikumedza andisa last born and presently dzula aone around with thy spirit, O God, kaba mumanda badze bamutukuwetse achiambaro chichamama aumbure mishuno miwe yabachita kwana mutani gerekeni na community really wa Yehova baba wa manda rina baba rina bokotso muhuru rina bomma rina zikarats
they heard your words. Nikori mdzimu wanga convict them. Zulai uchiba robeza uribari mininga murena Yesu Kristo oda upano shanguru. Ane roteri komtanganeza. Fila bondiri achidoda udorobeza chibi batu cha usatenda. Ndomandi kori kabari tuse utenda ifilabo. Kori ifilabo ndibu chilu. Na Kristo Jesu reabaribuwa. Amen. Ndoli buona manda. Bafunzi bako be. Abafunzi bako do be are serious yes. Ndoli fana ifuchi pe. Karibe rooted in the word. Agoto ambua aba muraro. Tibori muraro. Ai aba dende na muraro yete. Muzwa chiri be rooted in the word. Whatever we are zina babo kapalanda. Vari Edison be rooted in the word. Bachi kubinza zina lavo. Bafunzi bako funza nerote. And bafunzi bari ndi ipipezi lile la kunorira murera naribvisa umwe petu larisa umwe petu narichambari ati ko nushumela mudzimu ana zote ndadzura ndi baushaya nakaone zoraro zvino karibe vatendawo vafunzi vozvi sana zvaudi efa zvadzitango bafunzi vari azvitutusa vozvilichana vone vane vachikadiwa muchudeni zvino azongoshuma karangi nana muzindora ngari bafunzi bakori azvishumira namusi karitotekeresa ifila mzimu riite ifila mzimu ritende khalo narine vane ifila mzimu liyaritendelo rikonwamba nemuzimu musi rine richitenda totowa straight rayakhaye ngarine vane karidoro yameni rote zvazvino ndikotodori riwane rwimbo rupfupi ndichikuombera vane dhodha pavoimera vacivic chipiḓa icho kaprograms vachiyo chivukati anepo nga pasi khayawe chomoro nga bulpeni ambara wabvandirile vafara so hapa kandi chihone riwane vomisimbi vati varipe a civic vombi ndiati ndavaone apa pachasho Masiani samwana wa msanda pano ndeo makulu wanga ndandikori kaptomolova udhamba uri mini musi yavo yamba vafunzi zviakonda wamba marai ndina matukutuku endafariswa ngamudiwa pano Golgotha ndiwa uri rotucherwa zvihuru ngauri muviri avatu vote vapano hayani vavachitova vabhedhi kaunomuta wa Golgotha neanga vanendi mudhuru wapano ndipfana maipfi awo amba ndisina ngauri nane ndikurira chine rangatovaudza chone ndichauri utuwa amakuru wanga wegrace ndatori makuru ndasekonovavidza ngadzina ndikopfa zvichikombaisa rumo ngauri angava nei ndoguda zwinji khavo vozvipfa uri vavachidifuna nane makeup ndachifuna vachimbudza shoni anongodorisa zvone ndaita zvine vakufuna zvone samakuru wanga zvino kamudhi wa Golgotha rohelelwa ngavuviri hava vatu kamusika vana mulalo hono ni mudhi C116 ndi mudhi wa Golgotha une wadiveya
ra ri khou ni humbela uri ni songo salela murahu kha tshumelo dza vhadzulapo. Ḓiwaneni ni tshi khou isa phanḓa kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine vho vha vha tshi dzhenelela khatsho. Zwa zwino ri khou tshila kha ḽifhasi ḽine a si ḽashu, ndi ḽa masipala. Ni nga ḓiwana muḓagasi wo ṱuwa wa vhuya hoṱhe fhano wa sa vhuye, ni songo funga makhanḓela. Ni khou tea u kwama vha civic. Nṋe ndi dzula na vheiwe nga hafha phanḓa ha tshiṱaraṱa tsha vheiwe, ni vhazwala vhanga. Ni ya nkwama nda swikisa kha section ya vha civic ino shuma na zwa muḓagasi kana na zwa maḓi, ngori a vhaho vho ṱuwa baba na mma, a huna vhaṅwe vhane vha ḓo ni shumela. Zwino ḓi dzheniseni tshitshavhani, no laiwa zwinzhi, zwiambi zwinzhi zwo amba. Nṋe ndi khou ri vho vhazwala vhanga, kha ri farane, ri shumisane, ni songo salela murahu. Baba na mma vha vha tshi nyaga zwithu zwo kunaho and vha sa nyaga u khakheliwa. Ndi kha ḓi zwi muneibe wo vheiwe hafha khefini hu tshi khou ḓi fhaṱiwa, vha vha tshi shela mathuphi nga ngeno. Vha vha tshi ḓa mukala na mukegulu kha civic vha ripoto vha ri yowe nṋe ri khou laṱelwa tshika nga ngeno. Ra dzhena fhasi ra dzula na vhathu vhane khou vha khakhela, lalala zwavhuḓi. Zwino na vheiwe hononi muḓi ni khou vhona wo naka, ni gere mahatsi ni hire vhathu, andi a tshi vhuya a ḓi wana muḓi wa khotsi wo naka. Civic ya fhano Golgotha ini funa nga maanḓa ngori na vhabebi vha vheiwe vho vha vho naka, na dzibuguni vho naka, na vheiwe salani tshi isa phanḓa vhazwala vhanga. Ndi khou livhuwa. Ndo livhuwa vho imela u civic muraḓo wa muṱa ono une ra vha khawo. Kha ri ḓo lemeni roṱhe. Zwa zwino ri khou ḓa kha tshipiḓa tshine ra khou ḓo wana vho mme Mafenya vha ḓa vha tshi ri fha dzinḓivhadzo. Musi vha sathu ri fha dzinḓivhadzo hedzo, ndi khou shavha u ḓo hangwa. Havha vho no fhedza riṋe ri tshi ḓo ṱuwa ri tshi ya ngei Malavuwe ho tendelwa muṅwe na muṅwe, nahone a ri nga vhabulisi zwienda. Ri vho zwi ḓivha uri haya malwadze ha tsha tenda uri ri vhuye ri bvaiwe nga mupfa, ngauri ri ḓo lenga u fhola. Zwino vhathu musi vho Mafenya vho no fhedza vha fha dzinḓivhadzo, kha vha ḓivhudze uri hangei Malavuwe vhone vha ya swika hu sina na zwiṅwe, a ri vha thivheli. Ndi zwezwo, a huna zwiṅwe zwine riṋe ra ri vhone vha songo ḓa vha songo itisa hezwi na hezwi. Khou livhuwa vho mme kha vha ndi masiari vhathu vhoṱhe. Kha vha nthuse ri luvhe. Ipfini ḽa mudzimu ḽi ri vhe na dzindivhuwo kha zwithu zwoṱhe, na nṋe ndo takutshela u livhuwa vhone vhe vha zwi kona u ri tonda, vha ri funa, vha ri tikedza nga u rali. U bva tshe ino vhege ya thoma ro vha vhona, naho ro vha ri kha mutsho une wa sathu vha wavhuḓi nga u tou ralo. Ro vha vhona vhone vha tshi ḓa, ra vha navho fhano muṱani. Ndi khou tama u ḓo livhuwa vhathu nahone ndi sa ḓo vha bula nga muthihi nga muthihi. Ndi khou tama u livhuwa vhafunzi na tshivhidzo tshavho. U bva tshe tshiwo hetshi tsha itea fhano muṱani, ro vha vhona vha tshi ḓa vha tshi ri tikedza, ro vha vhona vha tshi rabela na riṋe. Nṋe ri khou ri a vha ri tshileli, vho ri khwaṱhisa zwinzhi. Zwo vha zwi songo leluwa, fhedzi hai ri khou ri mudzimu kha vha tonde,
vha ḓisa phanḓa na kha muṅwe miḓi nga u tou rali. Ndi khou tama u livhuwa vhomakhulu washu vha ha Ramulumo vhe vha vhe hone u bva tshe tshiwo hetshi tsha itea na vhone. Ro vha ri navho fhano muṱani, ro vha ri muṱa muthihi ri tshi khou ita zwithu zwithihi. Ri na mashaka na dzikhonani vhane vha vha hone vhukatini hashu. Ri na lushaka luhulwane lwa ha Mafenya Mphaphuli lune nda khou ri ro vha vhona musi vha tshi ḓidina ngo ḓa vha vha na riṋe fhano. Musi ndi tshi amba ndi tshi livhuwa holu lushaka ngauri ri na mavu ane pha ro kandiwa, nda ndi tshi ḓo tama uri ri dovhe vha nthuse ri luvhe. Ndi khou livhuwa vhone vhe vha ri thusa nga mihumbulo, nga zwanḓa na zwoṱhe zwine kha musi ndi nga vha ndi tshi ḓo balelwa u zwi bula hafha. A thi nga hangwi khotsimunene wanga vhane vha vha MC vhe vha vha vho haka hetshi tshidimela u swika zwino uri mudzimu kha vha tonde. Khotsimunene ri a vha funa nga maanḓa, ro ḓitikesa nga maanḓa nga vhone. Vhathu vhoṱhe vhe vha vha kha program ndi khou ri ri khou livhuwa nga maanḓa. Vho ita uri heḽi ḓuvha ḽi vhe zwine ḽa vha zwone, vho ita uri heḽi ḓuvha ḽi vhe hezwo zwe ḽa vha zwone ṋamusi. Ndi khou pfha ndi khou vha livhuwa, ndo sumbedza uri thi nga buli vhathu nga madzina nga muthihi nga muthihi. Vha hone vhathu vhane kha musi vha ḓovha vho ita zwithu zwine vhathu vha na vhuṱanzi uri nda ndo funa lu buliwa. Rine ri a zwi ḓivha uri hu na zwe vhone vha zwi ita, ri a zwi ḓivha zwa uri vhone vho ḓiṋekedzela zwifhinga tshavho tshoṱhe vha litsha mishumo yavho minzhi minzhi. Hu na vhathu vhane kha program dza vhutshilo hafha vha vha vhe bizi nga maanḓa, ra vha ri sa vhe ra vha lavhelela vha vha hone fhano. Fhedzi vhone vha litsha mishumo yavho yoṱhe vha tama u ḓa u vha vhe na riṋe. Ri khou vha livhuwa nga maanḓa ende ri khou pfha ri tshi khou vha funa zwinzhi. Kha vha ise phanḓa nga u ralo. Ndi khou tama arali hu na vhaṅwe vhe nda vha siai vhe nda sa vha livhuwe, ndi havhaḽa vho livhuwaho nga vhuḓali vha tshi thoma u amba hafho. Vho ḓaho nga thambo, vha songo ḓaho nga thambo, vho itani, vho ḓali vho zwi bula nga maanḓa nga u tou ralo. Vho katela na zwe nda vha ndi tshi ḓo tea u zwi ambisa zwone. Kha vha ri ndi ḓe kha matshimbilele ri tshi bva hafha. Ri tshi bva hafha ri khou ya zwiḽiwani nga 2 o'clock ri khou funa u vha ro fhedza ri tshi khou dzhena nḓilani ya u ya Malabvuwe. Ri khou tama uri ri sedze zwifhinga ri kone u shumisana nga nḓila ine vha ḓovha vho thetshelesa zwine nda ḓovha ndi khou zwi ambisa zwone uri ri kone u fara tshifhinga. Hangei Malabvuwe ri lavheleliwa u swika nga tshifhinga tsho tiwaho. Zwino arali ra ita zwa u lengalenga hafha hayani ri ḓo vha na problem ri tshi swika haningei phanḓa. Ndi tenda uri ri tshi swika haningei phanḓa vhathu vha ḓo ṱanganedziwa. Hu na vhathu vho no ḓo vha fara zwavhuḓi vha ḓo vha ṱanganedza nga nḓila yone. Ri tshi bva hafha ndi khou nyaga u vha sumbedzisa uri ri ḓo vha ri tshi khou ya zwiḽiwani zwine ndi khou tama uri ri zwi ita nga ine nḓila ine ḓo vha ndi khou zwi ambisa ngayo. Ri na dzi saving point nṋa. Hedzi saving point nṋa dzine ra vha nadzo ndi na uri na saving point nthihi ine vhathu vhane vha ḓo tou bva nga henefha dendeni vha dzhenela hafha. Ndo vha ndi tshi khou tou tama na nga u ḓiṱukufhadza uri ri na ma-circuit manager vhukatini hashu, ri na musanda, ri na vhafunzi, ri na vhaeni vho no bva kha SAFA. Nda ndi tshi ḓo tama musi ri tshi fhedza hafha vha ḓo dzhena nga hafha kha munango hoyo u renga hafha. Hangei nnḓa ri na saving point tharu dzine ri khou tama uri vha dzhene vha ye nga haningei vha ḓo seviwa. Vha tshi fhedzai ra tshi khou tama uri vhathu a ri tevhedzele milayo ya COVID, kha vha phaḓalale nga nḓila ine vha funa ngayo. Vho no funa u vhuya vha ḓa vha ḽa dendeni kha vha ḓe vha ḽe dendeni. Vho no khou ḽa vho ima haningei zwiṱaraṱani kha vha ḽe vho ima haningei zwiṱaraṱani. Ngori hu tonga zwithu zwi tshinyala zwinzhi musi hu tshi khou ḽiwa ngauri muṅwe na muṅwe vho bvula masiki a tshi khou ḽa a si tsha londa. Zwino ra ri khou tama
kha vha ḓi tsireledze na nṋe ri khou tama vha tshi tsireledzea nga maanḓa. Nda ndi ḓo dovha nda humbela uri kha saving point hedziḽa dzi re hafhaḽa nnḓa ri na vhaswa hafha vhane ndo vha ndi tshi khou tama uri khamusi vha thome vha tou tendela vhathu vhahulwane vhabebi vha vhe vhone vho no thoma u bva nga munango houḽani na havha vho no ḓo vha vha tshi khou bva nga hafha vha vha litshe vhone vha sale vho dzula fhasi. Hezwi havhaḽa vhahulwane vho no fhedza u wana zwiḽiwa zwavho na vhone vha kona u bva vha yo wana zwiḽiwa zwavho. A si uri a vha nga wani zwiḽiwa ndi khou itela uri vha khou vhona munango houḽa une vha tea u shumisa ndi muṱuku ende ri khou itela vho uri vhahulwane ndi kale vho dzula vha ya zwi ḓivha uri ri vho tambulesa nga zwifhio ano maḓuvha. Zwino vheo vhaṱuku ni kha ḓi vha strong litsani riṋe ri thome ri wane nyana zwiḽiwa zwo ni ḓo kona u sala ni tshi wana zwiḽiwa nga u tou ralo. Ri tshi ṱuwa hafha ri ḓo vha na goloi dzo no swika 2 dzine dza ḓo vha dzi goloi dza lushaka dzi ḓo vha dzone dzine dza ḓo vha dzi khou ri ranga phanḓa u ya Malavuwe. Nga murahu wa goloi dzedzo hu ḓo ḓa dzi goloi dza MTG nga murahu hu ḓo tevhela vhathu vhoṱhe vha no ḓo vha vha tshi khou tama u ri fhelekedza vhane vha sa ḓo ṱuwa na riṋe Malavuwe ri khou livhuwa nga maanḓa. Arali vha tshi ḓo ri fhedza hafha kha musi vha humbula uri a vha tsha taya vha khou tea u ṱuwa ri khou pfa ri khou livhuwa tshifhinga tshavho tshe vha ḓi dina u bva tsha matsheloni vha vha vhe na riṋe swika i program i tshi fhela ro vha vhona naho vha sa ḓo swika na riṋe Malavuwe ri khou livhuwa mudzimu kha vha tiedze musi vha tshi tshimbila mudzimu a vha linde a vha tonde a vha ite nga vhuthu. Khotsi mnene ndi vhona u nga ri ndo amba zwoṱhe arali hu na zwiṅwe zwine nda ḓovha ndo zwi sia a thi tsha ḓivha. Ndo pfa khotsi mnene vha tshi khou amba zwo ri zwienda Malavuwe a vha nga bvulisiwi mara miṅwadzi khotsi mnene ndi vha uri ita nga i dzheni a thi ḓivhi khotsi mnene kha vha ḽi fhirise miṅwadzi. Ndo livhuwa nga maanḓa. Muṅwadzi na nga Tshivenḓa tiri a vha dzheni muḓini wa muṅwe wo ambara ṅwadzi zwi amba uri miṅwadzi obviously a ri tendi so thino ya rino ngei ri khou a tshiendelu na vha vhakegulu ri a vha humbela uri vha i bvisevho hafho zwino so ndi muṅwadzi fhedzi ndi muṅwadzi fhedzi une ano maḓuvha hayi vhono zwi ṱhoela zwone kana ende ndi kale vhone ri khou shumisana mafenyani angei so ndo livhuwa nga maanḓa. Ndo livhuwa. Ndi khou livhuwa nga maanḓa ndo vhudzwa iṅwe goloi uri a i ngo ima hone ndo zwi vhudziwa ndi khupinga nyana BD 51ZG GP kha ri ita uri ri i bvise heyo goloi vhane vhayo u itela uri na musi ri tshi khou ṱoḓa u ṱumanyedza u ṱuwa zwi tshimbile zwavhuḓi. BD 51ZG GP kha ri yo i dzudzanya vhane vhayo i bve hafho i khou thithisa zwiṱuku kha vhane vha khou tea u dzudzanya zwiṅwe. Ro livhuwa nga maanḓa kha ri wane luimbo lune khalo ndi ḓovha ndi khou humbela thembelo ya u vala ine nda ḓo ri vho ḓalithi vha ḓe vha ri vaele mushumo hoyu nga thabelo. Kha ri wane luimbo. Yehova nga arendiwe nga muḓivha Yehova arendiwe nga muḓivha zwo izwo itwa hunga chili ahe karinetse wana. Haleluya. Kutoimba uri itira uri basiwe kapiri vha ṱuwa u vala vho mulomo. Ava vhathu vho noita comrade vha zwipa badi vha takuwa veko vha vha ri sia epitori vha khou amba u guma paseli zwino na vhone kha vha gude u imba vha ḓi khwaṱhise zwi a vha thusa. Kha ri kwatamisa zwifhaṱuwo ri tshi fhedza vhafunzi vha ḓangana vha ri ṋekedze tshilidzi nga dzina ḽa khotsi na ḽa murwa na ḽa miyamukhethwa ri a livhuwa khotsi yashu vha nga ita ḓulu mushumo wo tshimbila zwavhuḓi. Sathane na vharuṅwa vhawe vho shona ro zwi vhona vha dzhenelela vhukati ha zwiambi vha vha sa khukhulisiho a ri dovhololi pfunzo ya mufunzi
rikotakuwa zino lyange marafuwe reri unavavindilani vanene ryatigana ngaifipedzi zveza zvingaiteka rine rida marafuwe ravuya richibvapa honekedzwa zviliwa zvine khazvo zvimwe ndizokwatsa miviri yashu riva rende richiya panda iyanga usapiliho ri zviliwa zvine zvakazive na mushumo unodorendesa na kotsisa dzina leiwe hezvothe razvirenda nga zina la kotsi na la murwa na la mnyamkhethwa khariri amen rothe. Kari tanganedze chilidzi cha murena wacho Jesu rufuno rwa Mudzimu Khotsi na ukona na mnyamkhethwa khazvive na vatu vothe apa murena khavaise phanda nolivanya chipatuwo chavo chocha Yehova vane vatu vothe mulalo ava nga Kristo Jesu. Amen. Is this and the NCR on this week and that happens Hey,